Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwaniwe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Nasabah biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwaniwe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angkatu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perluh. Mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia taupan rita maka dah ia hak desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia ro taupan rita liangi nangga ia rohat desa hadis lemah. Maka toro si balikanna kadangkala angka hadis angka taupan rita maka dah ia hak desa melemah. Tapi ulama yang lain justru maka daya hak desa mentendak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena puluhku nabitta tu. Puluhku mi ulama. Jadi akong ka maka dah hak desa malamma dia tu na puluhku nabitta. Istilahnya dia na puluh tania nabitta tentu kang itu malamma na matanda na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau panrita na tentu kang ni relatif ni dia na mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tau tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang angka tau maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tau kanja ya tu gitu. Jadi kada tasi dia mako mati ro hak desa nasaba untuk malai si dia hak desa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matandan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu. Jadi ya kong katau maka hak desa melemah nang kepacara maka dade maka matat da itu hak desa mako memang. Jadi aja na naidi malah sauluh ya to apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa maka da kenri dalelena tapodangi maka da sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadesa na sapa na iya roto ma pandriterio lo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesa na sapa ide magay na sabak de na palabangang ina rekode gagaw ko hadesa degaw ko kita narunto makiro
Jadi tugas tadi masyarakat etannya sapada lele mengamalkan dalil yang ada. Itu tugasnya pacar ramai sampai dalilena. Jadi makiro. Yang itu sampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya? Maka datanya jam-jam aku ya tuh. Gitu. Tahu dame meni. Kedatannya aja mak itu masa pada lele ustaz selalu mutanai. Iya tu nak kada biasa guru ta. Iya ko na jaman ni guru tambo dalle. Na jaman ni guru ta kalisi dendreng. Na palabangan ni guru ta saada. Pigau ni nasabak de tu napak gurongi ko de kahade sana. Maki tu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajamah tahu rusuk betul na. Iya ro amalange ya kong kai podangi tapi gau ni. Tapi dia tahu tu na mana na ya pak gurongnya wa ditajama na sabab padalengnya malah na tahu padalen repana makiro. Jadi pertama nasama turu si tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu nasama turu si duan rakas. Tapi tapi dua pendapat na sama turun nak maka duan rakayolo na sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabas subuh tawe biasa kepacara matang kalinga makoro to makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah duan rakang nasabao ko hadesa dua memato hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leleng dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kere. Silengangnya jadi ko maka dai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh na masuro. Tapi ya kira maka dai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolo na pajarange berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah duan rakang iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upapahang ini ya. Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunnah subuha. Jadi pura bas subuh tawe ijama niero duan rakang. Iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakang sampaja sunnah na subuero sampaja sunnah fajar masarolat bi'i na rekomelo ilay nilay iya tu sampajangi masarolak bi ya regayase nanya lino lolong isa na itu iya to na sampajangi naten na bitta isalay na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de na bitta ya komatanga ko mas sampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makadadena salasay sampajaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salaywi itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaywi nomor si di sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri
Jadi ya tu witiri namo pura basubu tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinnah tauripojinna pun Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri yana tu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakang jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera madaring kana jamai angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cibi nah wadito mak kata pandrita makada palabai makada dua tiga tapi ia kuya masawroe makadami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakangir iya parosi rakange matu akadani witir Pak Mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaataini mapat diulu tu malaika Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaika gendak bali tu kedua makanya sholli sholati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 raka karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 raka karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rulada ni ko demo patapahag gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani makado angka makada sampai sunnak dia penatama subuh angka to makada de purapi basubuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya ro kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini tau mas sempaja sunnah subuh jadi kupur basuh butai
rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa yukupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angka tau palamu nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siryangi ati na melo kiringangi ano makaleleng din natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali. Narik ko iyaro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisyin. Iyaro. Jadi tapalak miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyar Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu. Itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Ya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaipah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Ya ko tau mitau mati ya tabaca. Tapi ya ko meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandita okko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada rajan nalino. Kaya ka nami pake. No? Iya ko meki malamanang ijaji. Raka pamulanna ibaca alam nasrah, napa ibaca al-kafirun akatelu. No? Jadi raka pamulan ko pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Lettu isura alam nasrah tabaca al-kafirun akatelu, napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil liila fi Quraisyin napa tabaca alantara kaipah napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni kak dena cocok yulangi itu kak dena cocok maka da wai meka malamanan ipe ko carana lau jame jolo dua kade si kamale dua sud dena cocok apa duan rakami makanya pangupu patama manang. Tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah ayyuhal kafirun akatelu. Nasabairo alam nasrah dua non roibe matotama papalampe sunga alam nasrah to napa alam tarakai pabalinna. Ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibaca alam nasrah si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi ro alam nasrah ka do bolok mu fungsina. Iya mi matu rakaat kedua. Iya na rupe makada alam nasrah rakaat pertama napat kuyal kafirun akatelu.
Raka maduan na pamatu na patala liila pi Quraisyin na paalam tarakaipa na patala kulallahu katelu. Nah, kalamanan nih. Yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pa. Apa ya kode ni pak biasa tuh likajili-jili nih tuh agak sirona. Itu ipa biasa pa. Iya tu ampai iya ro tau pandrita maku ya. Perlu papahangi kia supaya aja nato salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita. Makuya. Iya ro aya eri lalenna akoram melebi masing-masing memiliki fadilah. Masing-masing. Angka haddes bicarai kadakala deto kagak haddes bicarai. Angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro napak gurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro dena kadate hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana surongnya nabi ta makada baca kudu Allahu akasisab bukosoi akasisab bukuan nih denangka tapi angka sahabat na nabita nabaca yero kudu Allahu akasisab bukosoi nabaca tu kasisab bukuan nih sahabat na nabita ya sisan na mate Muawiyah sanna sisan na mate maselan nabita taselang magi na taselan na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisangi maka damaga nakama lino tapi ia makoko awita maega hamisangi maega nasa yanang kanao ni mako adena na meta yana tu namo pak burai witang katona pengobatan akhir zaman itu maega padahal nabita lagi de nisangi maka da mager ko mekama lino jadi yero nabita kan angka matan nasoe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabita de to nagarhana maka de nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soe makaliliang de to kana me kama lino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoe Muhammad 70 sabbu malaikat napaturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat angka to riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi sana kinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na samantan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya palangi itu na yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya kumakaran ite kenri resang langi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat langi nanyero makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikat na maka nabita magami manginap magi na may galanda no maka day lawi masampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi man na ipanoram malaika masampajangan na tau biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ya rote okupu sese na po ng Allah Ta'ala yang ngakwiwi okupu ng Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas
Itu iya naro. Jadi itu kudu Allahu Pak. Dia na salah ya tu kumaka dai baca kata lupa ada ku patamai korang. Dia aja tangga biasa ani. Biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasena po ng Allah Ta'ala. Taudein uli mangaji malampe. Namu kudu Allahu minabaca. Itu. Namun ya itu jadi itu tu nawa dia capa imak kudu Allahu Pak katoje itu tahu kutuli kudu Allahu minamba pui mana si kudu Allahu siat aja tak capai. Itu de nawading. Jadi makanya bita toloh tu solo sahabat, noli sahabat na toloh. Iya ro nabita benena na tanay. Maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas. Mako kami ka tanay ko. Akasya memang ina baca lakai mu kudu Allahu kaga pasan naro maka da kasi ko ina baca kudu Allahu lakai mu na incata mana yasang ahli surah Al-Ikhlas maka baine na pura ka na podang maka da ya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasi sabbu kudu Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca ke sisa buku do Allah berarti kedua sabbu sisa buku soy sisa buku ni itu liya mi rona pananung tapi iya ko ibilang ni sisa buku tapi makaraki jadi ini maniro ya kode hatulle baca akase ro tak gangkulengan ni siaga tulle. Tapi makanja nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 ko 500 kon ni. Pedisa. Pedik. Apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto. Yaitu tasab bay pakina nomoro tanyana yaitu ipacene bilang-bilang. Baca ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron. Yo poko ya tu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siano ni natambay man ni. Eto. Jadi ya tu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni tu ipasa. Eto. Apa ya ko ya ti pacene madari tak den na. Ko matangangi masih kiri na cakaru do pak setangi mematoha patinro. Ali na metolas sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na de na letu. Makito. Jadi iya metoro matana. Padam itu katomoto ko subuh maka tana. Madari ni aja lala matana makwe na nangkalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa. Dek to pa rabba si. Oh rabba niya tu ya na rabba. Ele pinoto. Yang lagi na sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalem jadi patui rantena nare komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana ya pi wae matana. Tapi engkau pasantre de napi na bolomete way mapantengan. Itu jadi na bolome mati way mapantengan jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu. Taman ni betul di.